Čau, to je Foodlog številka 2. Danes vsi neki vlogajo, evo Foodlog. Testiral bom neko ful čudno sledico. Oziroma, sploh ne vem, če bi lahko temu rekel sledico. Tole je Extreme Fire Blaster z okusom borovnice. Pojma nimam, kaj to je. Najbolj da kar odprem, pa da vidimo. Kupil sem ga v Mercatorju. Tako bravo otroci, kaj se kupujete. Ampak da vidimo. Okej. Wow, še navodila ima noter. Okej. To je resna igrača. Kaj ne s tem delam? Varovalo ima, prav varovalo. Ok, potegnem ven varovalo. Jep, varovalo je šlo ven. In zgasili. Ok, kdo dela... Nima veze, da vidimo. Nič ne gre ven. Ok. To je tako, da bi pil borovničev sirup. Se ne piše, da ima še vitamin C. A ni to the best? V bistvu si pogasiš tako, cukor ti pade. O moj bog, ka imam. Extreme Fire Blaster. Bam! No. Tega ne bom več kupil. Ampak Extreme Fire Blaster. Dajte si duška. Res je the best. Čau.